Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchilin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponikta Dalamara Northern Forest Speed Officer Bimal Teron bangso appeared happen che o pontanglo Dalamara Northern Range Forest Asai Hemalong Beat Officer Bimal Teron alangli patumiapor rangsali bidasai Hemalong Kedam pen kewang ahud rangsali tinialialong container truck Kapetong penajok Jorhat Medical Hospital along se langponlo bonta kopai kilang no penajok arong chivoy juilo Lasonsi Bimal Teron alangli ke Dalamara Northern Range Forest Asai Hemalong ha ningkan surihinira krepli aningkana hudpen wangdet pining ningkan surihinira inkoirapho aningkan anke alangli ningkan crazy dolo La sopen alangli ke claim kedam kimi sena jog Dalamara arwada tum sitame aning kating samabang dopi Lapen radatum akiduki sung pendang lok sitame kirabdun abang phulo Office staff along sitame alangli pensi kai kita ke claim kedam kachipaduknai abang phulo Sita pini arni alangli bangso appear thialong kavidet abangke Dalamara Northern Range Forest alongke theangnak asonsi dolo Lapen Dalamara Northern Range Forest along akanahok thepik Karlitang Bimal Teron alanglike jengkha menmiji asor Lapen non kedobom lake dipu hidilangso Saint Mary School adung along sido Bonta alangli kopai kelang noajok patumi apor rangsali bid asai hemalong kedampen kewangahud rangsali tinialialong container truck Kapetong penajok Jorhat Medical Hospital along Keponpen se kachilang bomahud alangli arong chivoy juilo La sopen pini alangli phan kititang abangar pum sitame Dalamara Northern Range Forest Asai Hemalong Lapen Dalamara town along tame kapajuipon padolo Ning duklo alangli kachivoy juipen ahem apiso asomar pinso arloso lapen hem isi aduma phan che oponsi ha chomdam juilo Dua Guripen Adverson Report Karbiang Long News Channel Nemen ke Sri Prasanjit Kiling nilinon ke rangsali bit ICC and bom nilitom nang di halas nang di dok sini nilitom artula do mane nilita gari na cham dag yatra car was center dong sido amma sinili phana le phuna kru pena da chitong na pa jo sinili phana contact la hai amma se adam na contact thulo nili hara chitong lo chitong det pang ni phan chitong det pam selang li chidam thulo lo so chidam hosen ke dag nili phan ke 835 something la son sinili phana chitong la la pena phi 10-15 minute phi ke ko phuna chikol thulo alang li son accident det pel hai amma sinili gari pa cham jesi lo galo chidun phit lo an ke dag la telegram along se da hospital long se lang bom lo mas da kon ke kado hus to pemi lo masi sonji bani dum chini ne a phi da pena ko refer nang pithu lo an ke jur hada bang galang li hada se chithe chi bong nam det lo ke ni kado vitamin sen plus samini li alang li ka videt pena bang ke inut ni dum forest department chot along le long li chipadong lo poli rat pen dalang li ke claim ke dam la pen rat pen ka chilang abang misen la pen jok se kam ta ni dum Dalamara rens ke alang li ka videt bang ke Itu Dalamara arrange area AC cinglok pe losni tumang Ciru nang nela kami nang ne Karbiang long rat khana li larger pension tha ciru nang nela di tumta min ninduk lo nili iglo lo dak si kalang ma de repet lo nan mang dak tel golom thana long si bikol lo phan Teron bikol a family atum asumar dangkuan lapen laso Bimal Teron di asumar dang on la atiso to dolang ma avelo do asumar ni tum chitong lo supin soi nut la pen sor soi nut la pen ala ni lini bang dolang kalang de la tum dolang na chidun lo to we la tum mang det pen dala ni lini na chingkila je bang kon sike bang ma koson sinang bang texer lo hala chingkila ma sin thang the jibon pulo ama sini to hadak pen wang lo hayam sorpan som jai kang det pen aphi nilo office nang ke le pen ka che sele ta che sele pe mi milang alang le phana phuna alang le sopu ben jong bir ta thulo alang le avelo chi confused da lo ni tum thang ta na se pini ka do ya kam pachun pen masin mang ga ren salong chi ban thulo ni tum pajui ba ate la so arrange van de lo ghotona de lo de la so forest along ke card istilang than the department ang bong pen de forest tum hello akithe de kan ta hata tum akithe is ep endang lo ka do ka pen
kato itu kan ada administratif nang cian macam ni chen lo sar pen biota piloni tu me claim lam an ke claim lo la pen do ko sar dam hadak difusi chiton po se dabani tu rents pen pa bidai pan sidani tu hana pang hong prong lo arona ting pen non bang sar ka do ko betum stami hadak difusi lang long chiton po se lang tu han biota na poli lo tangken arang mi an ki piji matang te moidam ki piji phan kona lo la ki piji la bang kalang letum hem hum bena gom kelong de pini bang difusi dong so pilong pasang la stami penna pada bang kalang me thanga mang thega dem chepon thu po sin tu biota long lo wes la am hang ke thek kona lo lan van lichin de wes pon ven lichin dun ke non ahem exactly ni tum da chini ne exactly non ahem binong kona lo la bang ni tu chin de kalang de la bang ni tum ana din da song chi than pang tak i we ka li alang li chingki mission ven wasi chingki ba chingki ho stami la sonji bang chi chini de dat pen wasi lan mang chardu pang tak te dipu ko lo so dim tong ke donne wes ko lo so dim la bang ni tum pang tak te hai stami ini la punili tum to we chingki lo teng prote pini bang ke dak di phurong so pilong pasang po penna bang se tum ha me thanga dim a mang thek dim che pon thaji sila bang berta long tang se bimal teron alang le dak Dalamara nasong tang tikpen di dawar bagaru rens long tang tikpen alang le awada dur kono misen di misen bino la pen alang le kam thek ser pang po pot ini ke ni to mate te don alang polo ni tum Dalamara ran stapen ke alang le phan nang ve gi pusi atumi ta hem a family tum nang le sekta ni tum methang apo matem thang korte hon chela khase tumi ta tum addo ka vetan tum ko anma ke dai ta tum pamin me pin ma si claim loss ta me ke khang si une dalo ko bi ko sone arnam ala le phana chi thegi bi bang chini ni dat pen bosi alang le pini la son che theklong thurong ge tum ta ning duk pi gan lo so pale la ana hok thai tan lo mut ke ni tum Dalamara ran sar yer esi che bank pe do se mathal tum ge joro lo de অফিচৰে আছিলে ৰেঞ্জৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ৰেঞ্জত আছিলে আৰু তেখেতৰ কালি ৰাতিপুৱা 9:30 মান বজাত আপোনাৰ ৰাংচালিত এটা দুৰ্ঘটনাত তেখেতৰ ৰাতি 9টা বজাত 10টা বজাত মৃত্যুটো হ'ল তেখেত আজি 10 বছৰ ধৰি আমাৰ ৰেঞ্জত কাম কৰি আছিলে তেখেত বহুতে ভাল মানুহ আছিল আৰু খুব ডেডিকেটেড মানুহ আছিল চবৰ লগত মিলি আছিলে ৰাইজৰ লগত ধুনীয়াকৈ কাম বন কৰি আছিল এটা অফিচৰ কামত যাওঁতে তেখেতৰ গ্ৰহণ হ'ল তাৰপিছত সেইটো ৰাইজৰ পৰা কেনেকুৱা মিলিজুলি তেখেত ৰাইজৰ লগত খুব ভাল আছিলে এজন ফৰেষ্ট অফিচাৰ হৈও ৰাইজৰ সমাজৰ লগত খুব মিলি আছিলে আৰু তেখেতক চবেই ভাল পায় আৰু আমিও তেখেতৰ পৰা বহুত কথা শিকিছোঁ আজি 3-4 বছৰ মই তেখেতৰ লগত কাম কৰিছোঁ তেখেতৰ পৰা বহুত কথা শিকিছোঁ আৰু শিকিবলগীয়া বহুত থাকি গ'ল কিন্তু দুৰ্ভাগ্য আমি আৰু নাপালোঁ তেখেতক হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল তাৰ ঘটনা তাৰ গাড়ী ধৰিছেনে নাই তেখেতৰ গাড়ীখন ধৰা হৈছে এখন তেলগৰম থানাত ৰখা হৈছে গাড়ীখন তাৰপিছতে কমপ্লেইন বা কিবি এইবিলাক কি আছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিউৰবিলাক আমি লাহেকৈ কৰিম কাৰণ আমিও তেনেকৈ সময় পোৱা নাই আজি এইবিলাক হৈ যোৱাৰ পিছত আমি 2 দিনমানৰ পিছত তেখেতৰ ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰচিডিউৰ যি আছে কম্পেনচেশ্যন যি আছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ পৰা যি আছে অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যি আছে চব তেখেতলৈ আমি জোৰদাৰো কৰিম তাৰপিছতে তাৰ বিমল তেৰণ ফেমিলি ল'ৰা ছোৱালী কেইজন আছে তেখেতৰ ছোৱালী এজন আছে আৰু ল'ৰা এজন আছে আৰু বাইদেউ আছে বাইদেউকতো লগ পাই থাকোঁ বাইদেউ আহি থাকে অফিচত বাইদেউ এতিয়া তাত আছে নে নাই বাইদেউ আছে আমাৰ লগতে আছে আমি NRLত লৈ গ'লোঁ NRLত প্ৰিলিমিনাৰী যিখিনি আছিলে কৰি আমাক ৰেফাৰ কৰা হ'ল আমি যোৰহাট বৰুৱা চাৰ্জিকেল চেণ্টাৰ বুলি এখন আছিলে তাত আমি তেখেতৰ বাকীখিনি হেৰি কৰা হৈছিলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিলে কিন্তু তেখেতৰ কিছুমান ইণ্টাৰনেল হেৰিৰ কাৰণে অৰ্গেনৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে চাগে তেনেকুৱা হ'ল আপোনাৰ ইয়াত কাম কি আছে আপোনাৰ নাম কৈছিলে আপোনাৰ নাম কি আছে মোৰ নাম হোমেন শইকীয়া FR1 FR1 HDP Pathua Klamalong Second HDP Cup Men Football Championship 2025 Angdung Kiti ke Pathu Pon HDP Pathua Klamalong Kedam Tang Niphai Pho Matijong Achiklopen Second HDP Cup Men Football Championship 2025 ke Pathu Pangcheng Ponsi Pathu Bom Wang Bompen Niphai Ingkoi Arni Matijong Achiklo Angdung Kiti ke Pathu Pon Laoso ke Pathu Ajai Megalong Aluhi Sarpo Amman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Sir Jerong Par Chetongdun
Bangso ajay mek along HDP Sport Association amai phu Philip Teron pensi mai chepahem phu ponlo. Lapen kong chunbang kamanti so pensi aluhi pachini pon. Aluhi amana pingpen penang an borjan asongja po songja piatumta chetongdun. Ang dung kiti ke pathu ponalong hanjang langso Sport Association FC Lapen Hills United FC atum ang bongsi pathu ponlo. Laso ke pathu ponalong Hills United FC atum 2 goal pen chipahai ponlo. Lapen hanjang langso Sport Association FC atum isinata goal kachitudun un edera jok hini anong AC chipalong dunlo. HDP pen nang kilo berta Protabing Leng report Karbi Anglong News channel. Cup community di ku FC la pen hanjang langsung boleh kita kecil-kecil la ke ini bot kilo para kecil momen besi dia tu macam sport coro panjolo di Sport Association orang itu na bangso football nang ipatupi nang sipadukti po lang panturo park pagiro dengan klongkong lalu la si pinila bangso ipatu along isi mesen hek ipatu klangkong no monong lo lan se arang tumpan ipatu hijimi pagiro pontulo isi gralo la si la so bangso football ipatu bangkala hano isi bangke mungkin di sekolah songsi Usul jangan tuh pan, angso se ke patkuhin kan kurpon aning perung pon pan, isi labang so kemang pon lo, aku isi bangke lalu ni tum pinili balon tum hemisi tum ini new 2000 ay paningkan karbi pening masaron hot, so aron hodalan ciwoy yun ya selang pan itu, tapi kita kusama buku hoy tum mang ang cikinu pon dari pan ko so gibi tingin tin so gibi pan ko kalam ke pensi to momen pen padula kasi tumango gumlang pan hek padu pan ko ano kasi di lancho lo si churo pa long dat MVP Sport Association kan padu kami ang claim kedam kasi padu na pen ako samdin pe na masuk tournament pajeti ko kasi dan si Kedam ni ya pana kita hidupnya pe kasi moninta sempat apora hub masuk cup di padu pen anso se itu sport hen kan turunnya pan buku sini itulah. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang tu.